Na leo tuthie kuria Juja kaunti-ini ya Kiambu igongona ria gukungwira mambura ma mashujaa mwena wa Juja riratirihirwo na gucina njohi cia ngungo, fangi na ndawa itiganite cia ndugugio iria ihithukitio mwaka uyu wothe gicigo-ini giki kia ubunge. Atongoria kaunti-ini ya Kiambu metikanirie ati kwina wongerereku wa uhuthiri wa ndawa ici icigo-ini kana gicigo-ini giki na marathingiriria bata wa unyitaniri wa honge ciothe cia utongoria na ugitiri kuhukia thina uyu na guthara andu ethi kuma ukombo-ini wa ndugugio. Waweru wa Nyambura eno horo uyu makiria makihura gibiriti njohi ndawa cia ndugugio na fangi iria cihithukitio kona itiganite cia Juja kuma mwaka uyu wambiririe. Atongoria aikiro itiganite kaunti-ini ya Kiambu na makiria gicigo-ini giki kia ubunge riu maugite ati ihinda ni ikinyu ria guthunira shati bara ya kuhukia indo ici nginya ihotanwo. Hii mwezi moja imepita tumepata lita 500 ya chang'aa, tumepata 1279 rolls of bangi. Hiyo ni shughuli ya Juja huku. Ndio twambirie kurogota giko giki giothe moro na tugitanga na tugicina ni twambitie kuona rucio ruito ni rwega tondu twacothiriria igongona tariri hindi ciothe rirekagwo gakora kwina revi ingi muno kiroko karigo kuria manyuire no umuthi andu othe mokire mesoba uti mundu umwe no muri. Atongoria maugite ati riu mekuyukia mubango wa kunyitithania honge ciothe iria irabatarikana mbara-ini ino na gutigirira ati mathenya maria mothe aria matongoragia biacara ici ni mathingwo niguo manyitikana magatungio rucamio rwa watho na indo ciao igathukangio o rio. Mubunge wa Juja aroiga ati athondeki a njohi ici ni macenjetie murutire wao wa wira na njira ya kwambiriria kumithondekagira matura-ini ma itonga ta Murera, Muthara, Darasha na Juja Farm kuria matarekwirwo na ihenya. Andu othe a Juja twitikire kunyitana moko tutigirire ni twahurana na njohi ndeani ndawa cia kurevia ona nginya fangi iria koretwo ikiendio na njira nene muno. Na ni turera andu aitu mungigacemania mone kundu kuraingira ngari igiri ithatu muthenya umwe uguo ikiumaga mugatwira nigetha tugathie kumenya niki kireko tondu turikije kumenya micino rona minene ingi yamo ni brewery ni njohi ici irathondekerwo. Atongoria manyitiriire ati kwina wongerereku munene wa uhuthiri wa ndawa cia ndugugio na njohi cia ibango mwena wa Juja, undu uria tuthurite bata wa gwikira kio kampeini-ini ya gucihukia niguo andu ethi matharwo kuma ukombo-ini uyu. Our area MP anaelewa sana. Kuna mahali tulitaja juzi mahali sasa wamehamia pale, wanateremka wanaenda kukunywa sehemu ile. Ningeomba tafadhali uokoe vijana wetu. Kuria turetira gukorwo wathani wa matura na wathani wa national ne maretikira kunyitanira na kurutithania wira me hamwe gutigirira ni twagia na future ka ni twagia na generation njega iria tegukorwo ingiritie oro-ine wa drugs, ndawa cia kurevia ona nginya fangi thiini wa Juja constituency. Hena anake aingi maria makorwo makinywa njohi na ni majite gutigana na njohi no turathukia na aria marai na biacara ici cia njohi na ni wega ta thirikari tumacaririe uria mangiona mawira. Atongoria mathingatite thirikari nene na thirikari ya kaunti cinyitanire guthondeka mieke mingi ya mawira kaunti-ini ya Kiambu makinyitirira ati ino ni imwe ya njira cia gutura cia guthara andu ethi kuma ukombo-ini uyu. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Waweru wa Nyambura. Thegio Waweru ni riboti yo. Kenya na Angola ni cikiranire kirore ngirimiti 11 iria ciirigirirwo kuhuthia wonjoria gatagati-ini ka mabũrũri maya meri. Mihango iria itongoretio ni President William Ruto na murunawe wa Angola Joao Lourenco. President William Ruto augite ati ngirimiti ici cikuhotithio ni gucokereria kwa thabari cia ndege cia imwe kwa imwe kuma Kenya kinyagia Angola. Kenya and Angola share a rich history of engagement as Kenya was involved in the independence of your great country. Mr. President, you're coming to Kenya today and making this first ever state visit by a president of Angola
is very well appreciated by the people of Kenya, and it marks a turning point in the relations between our two countries. I affirm, Mr. President, the cordial relations between our two countries, the extensive collaboration and bilateral bond of friendship between our two nations, and we consider your country as our most dependable strategic ally in our continent. This state visit, Mr. President, precedes a meeting of our officials for the first ever Joint Commission on Cooperation, which has accorded our two countries an opportunity to deliberate on issues of mutual interest and review the implementation status of bilateral instruments that will further strengthen the existing cooperation between our two countries. President Lorenzo had wanted to grace our Mashuda Day as our chief guest, but he did send his representative, the Foreign Minister Angola, Tete Antonio of Angola, at the national celebrations yesterday in Kericho. We reaffirm our commitment, Mr. President, to continue developing bilateral cooperation in trade, in investment, in agriculture, in forestry, capacity development in public service, in transport and communication, and in all the other sectors that has seen us today cement the relations between our countries and provide a wider and broader framework for the engagement between our two countries to go forward. We've just witnessed the signing of 11 bilateral legal instruments that will now underpin and provide a framework and a firm foundation for the growth of our bilateral relations, for the growth of our business relations, investment, and trade relations. Na riu tumurekecia ugitiri mwena wa Gatundu kuria aikari ona atongoria a matura mwena ucio wa Gatundu ya rugongo ni moritio mateithanie na maafitha a borithi hari kuhurana na uhaguku wa ugitiri uria wongererekete na gikiro kinene mwaka kana mwena ucio. Ihoya riri riikitio ni munini wa Commissioner Eric Wamurevu uria augite ruhonge rwa borithi mwena ucio ni rwihotorete gutigirira aria maragithia aikari toro na cieko ici cia uhaguku wa ugitiri ni mahitano nao. Wabui wa Macharia nowe wina ripoti ino. Ica-inĩ ikuhĩ riboti ciĩgiĩ ũici, andũ kũũragana ona ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia ikoretwo ikĩiguĩka na njĩra nene matũũra-inĩ matiganĩte mwena wa Gatundu ya rũgongo, aikari magĩkaya metherwo kĩhonia. Na igongona-inĩ rĩa mambura ma Mashuda mwena ũcio, atongoria ona maabitha ũgitĩri mekĩrĩte mũkonde kuongerereka gwa ciĩko ici kũrĩa gũcũngĩrĩirie aikari mage thayũ matũũra-inĩ mao. Matirĩroragwo ta ngũkũ Gatundu North. Juzi watu wanne waliuliwa pale ng'ambo, tukanyamaza. Msichana mwingine Kamwangi juzi. Muthuri ũngĩ araroragwo Kajuko. Maundu nĩ gũthiĩ marathi na mbere gũthira na megũthira piũ. Munini wa County Commissioner mwena ũcio Eric Wamurevu augĩte nĩ ũndũ ũrabatara ũnyitanĩri wa ikari, atongoria ona maabitha ũgitĩri nĩguo kũhĩtana na mĩkora endia ndawa cia kũrebia ona ũragani. Isipokuwa machifu peke yao na maybe sub-county and lean, hao watu wote ni wakukuja. So we have a bigger responsibility kama machifu nyinyi na timu ile ingine yote. Tushikane mkono kabisa, tuhakikishe kwamba wale ambao wanaleta pombe, wale wanapika pombe, wale wanauza pombe masaa ambao ifai wamechukuliwa tu. Oho ikari nĩ moritio kũhũra riboti ciĩgiĩ arĩa makoretwo magĩthũkangia ona kũiya transformer na kũmatiga nduma-inĩ ũndũ ũrĩa ũramaiga ũgwati-inĩ wa ekinaĩ kũmatharĩkĩra. Tunasema wazazi tuchunge vijana wetu. Vijana siku hizi sasa akipata msichana akisema amekatae anaona kama ndio mwisho.
So lazima tuangaliane, si kweli? Security ni ya kila mtu, na niseme kutakuwa na mabadiliko kadhaa ambayo hatutasema mbele ya watu kwa sababu maneno ya security si ya kila mtu, lakini watu wajue hivi. Maabitha ũgitĩri gĩcigo-inĩ gĩkĩ nĩ mehĩtĩte gũtigĩrĩra thayũ na ũhoreru nĩ wacokereria Gatundu ya rũgongo, kũrĩa andũ ethĩ morĩtio methemane na ũhũthĩri wa njohi ngananie, ndawa cia kũrebia ona ciĩko ingĩ njũru iria ingĩtũma makinyĩrwo nĩ guoko kwa watho. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Macharia. Thengio Wambui wa Macharia nĩ riboti yo, na rĩu tũkwamba gũgũtwara ĩmwe kwa ĩmwe kinyagia kũrĩa thingira-inĩ wa iregi tũigue marĩa marathiĩ na mbere thirikari ya kana President William Ruto makĩaranĩria na mũingĩ wa bũrũri marĩ gĩikaro-inĩ kĩmwe na President wa bũrũri wa Angola. That Kenya is very strong in tourism, and contrary to Angola, that due to well-known reasons that have to do with the fact that our country had lived a long period of armed conflict, our tourism sector is not developed yet, but our country has great potential to becoming also an important tourism destination. Therefore, we are working in order to make that possible. But that will only be possible if we are humble enough to recognize that we are lacking in knowledge and experience, and we need to seek that knowledge and experience from those countries that are our friends, and we don't need to go very far in order to learn that experience. Within our continent, we have such knowledge to a handful of friends in Kenya, Namibia, Botswana, South Africa, and other African sister countries with whom we would like to work so that we can find that we are lacking, so that we can kickstart our tourist industry. Angola possesses more or less the same wildlife that is found in Kenya. We have also a lot of water courses, and as a consequence of that, attraction for tourists might be bigger. I must say, in all parks and natural reserves that we have, but at least in some of them, the interest is huge. But it's not only about interest. There has to be at least the minimum conditions so that we can attract tourism to our country. So we count a lot on Kenya to help us develop our tourism. We know that Kenya does not have and does not need to fear competition, in as much as we are in very different stages. We are at the start and Kenya is always far away. So a student will need centuries to reach the level of its master. So Kenya, rest assured, because it will help us develop our tourism sector. With regard to the joint efforts that we've been making in order to help our DRC brothers and sisters find peace, and what would be the synchrony existing between the two processes, that is the Nairobi and the Luanda processes. The only difference is that the Nairobi process is broader. The Luanda process
process has to do only with M23. So that was the mandate that was given to us by the African Union. The African Union gave Angola the mandate to deal especially with the case of M23. We are all aware that in Eastern DRC there are many armed groups fighting against the central authorities. They are in hundreds, whereas the Nairobi Post deals with all those groups. That's their mandate. Ucio ni president wa Angola Joao Lourenco mare onyitaniri na president wa guku bururi wa Kenya William Ruto kuria thigira-ini wa iregi kuria marekete gwikiranira agirimiti 11 cia kurutithania wira o hamwe na president wa Angola agitariria unyitaniri uria makoretwo naguo na Kenya hari gucokia thayo kuria bururi-ini wa DRC makiria kuhurana na gikundi gia itoi kia M23. Leo gukinyiria hau tukinyete tukwamba tuhumuke tukiuma imwe kwa imwe ku thigira-ini wa iregi tukwamba tuhumuke o hanini tu ndugathie haraya turacokereria turi na magi. Egatho muno ni twacokereria tuthie na mbere na mohoro. Andu eri aria mararigitagwo thibitari-ini wa Kericho referral kurumirira mutindikano uria uronekire gugikia muthenya wa Mashujaa nja ya kiharo ya Kericho Green ni mahetwo rutha mainuke. Riboti kuma kuri ndagitari munene thibitari-ini uyu Jafet Cheruyot aya eri mone monanitie gukorwo makigwa wega na mahetwo rutha rucini rwa Jumamothi. Borithi no marathuthuria iguru ria mutindikano uyu uria uracungiriirie ikuũ cia andu ana na kugurario kwa andu angi 13 gatagati-ini kao ari maabitha a borithi 6 riria andu mararokete makiendia kana mararokete makienda kuingira kiharo-ini mambura-ini ma Mashujaa. Na leo tuhiuke kuria kaunti-ini ya Nyandarua kuria commissioner wa kaunti yo Mohamed Bare ni arutire mukana ahujia aria maraheana mahujio mogomu akiuga ni marahingisha andu aingi matari na umenyo. Augite thirikari ni iriga kuhinga kanitha umwe mwena ucio ugikuruhanio na gutambia mathomo ma kuhingisha muingi uria ukoretwo ukihinyiriria kana ukihinyiriria arumiriri ao kwaga gwikinyia thibitari marwara. Peter Mwangi ni mwandiki witu kaunti-ini ya Nyandarua. Commissioner uyu aritie ari kiharo-ini kia mathako kia Orojororok hindi ya mambura ma ukungwiri wa thiguku ya Mashujaa muthenya wa ira. Mambo ya imani potovu unafikiri ni kitu ina affect watu ambao hawakusoma. A fully fledged engineer registered by engineers board hapo kwa hiyo kanisa anasema sitaki hospitali guy engineer unajua lazima upate zamani. Sasa hii mambo ya kuhonoka bure hii tutashughulikia. Ica ikuhi murumiriri umwe ni erega gwikio ngono ni kurega guthie thibitari ari murwaru na kigwatio ati kanitha wao matietikitie motungata ma thibitari. Ni miario inyititwo mbaru ni muikari giti wa ngwatanio ya makanitha Bishop Josam Kariuki akiuga ona makanitha mao matiandikithitio ni thirikari. Mama amesijui ni pikipiki na gari zimesaga yeye yote. Watu wakasema tunaomba gai na huyu mama atapona kupitia mahoya. Tukaenda tukachukua tukamuleta hospitali. Dawa nda kunywa. Ni kusema nini? Hakunywi dawa. Bahati mzuri ilikuwa kupiga x-ray mguu inatoa harufu. Nyama imeharibika na mfupa imevunjika. Sasa unajua hapo hakuna cha dawa njako nyaga. X-ray imekuja katika our knowledge ya kwamba kuna watu ambao wanasema wako na makanisa ni kanisa ambazo watu ambao wajasajiliwa na serikali na wanakataza watu kwenda hospitali.
ningekuomba tafadhali kupitia chief wako muone ya kwamba watu wote ambao wanakutana na wanasema ni kanisa na wajasajiliwa na Register of Society, hiyo sio kanisa. Ahinyiririe muingi kuhura riboti riria macemania na andu tacio niguo matacukirio makinya ma kiwatho. Kahinda-ini rio kau komishina ucio wa Nyandarua ni arutire mukana ekina aria makoretwo makiia mahiu mwena ucio na gucoka guciendia cie nyama. Hawa watu wanakuja wakati watu wamelala usiku, lakini tumeweka sheria. Afisa wa polisi tumemwambia no movement of livestock at night. Hiyo sheria tumeweka, hata wao wanajua. Number 1. Number 2, no movement of livestock without a movement permit. Oritie muingi kwihuga na kuria nyama ya mahiu itari thurime na oho kuga ni mugaru wa watho guthamia mahiu utuku gutari na marua kuma kuri thirikari. Ribota Inooro TV kuma kaunti-ini ya Nyandarua, njitagwo Peter Mwangi. Thegio Mwangi ni riboti yo. Nakuo kuria kaunti-ini ya Kirinyaga, aikari kaunti-ini yo ni mateteti atongoria a kiuteti kaunti-ini no ni kwaga gwikinyia igongona-ini ria mashujaa muthenya wa ira riria rirahariirio mwena wa Kirinyaga gicugu kaunti-ini yo ya Kirinyaga. Kuringana na amwe a aikari aya, kwaga gwikinyia kwa atongoria aya ni kionereria gia kumatiganiria riria mabatie kunyitanira nao igongona-ini ta riri ria hamwe gucokaniriria muingi. Atongoria maratumite arugamiriri ao giko kiria gitanakenia aikari. Komishona wa kaunti ino Nayo Matobiko akiuga ati kurari na mubango wa guthararia igongona riu. Moka matwira thiwa na mbere twakinya bau tukuthia atia na nigetha na thi tukikinya ebinda ria ringi ni ngai yetu kagia nondu tukakathiriria ati macunja ma mwaka muthiru ni twari na mutongoria muna na ni matwirire na ni megututongoria no ni tukwendaga muno makorwa mebo ni undu korwa mwacia we aba ni tungiamuria kiuria tukimuria atirire mbembe tutirigwa mbembe tutire mbeca gutire bururi-ini na gutigeno twina kio gia kubanda niguo bururi uthenire. Ekura ya kuthura na yugaga atiriri bau batiendaga mubunje na batirenda kirikaniro uteti ni kurunga makibaro ku andu aria makuthurire umabe oboro uria wagirire na buri uramekira. Ithue ta thurani ni twarigwa atiri angikorwo twaumirire nduraku ti MCA twona wa gicugu ona omwe kana wa Baragwe, ti MP twona, ti senator, ti ngavana na te women rep monde mathire kwionoreria gutwara utonga witu wa gicugu kana wa Kirinyaga kwene. Ini wa gicigo kia gicugu ri kina ma MC aingi makabari mabaragwe na manjukene mangariama anini mao ona nitwegagwa ma MC acu ni makoragwa marona ma representative mao aria matumaga kuria matekuthi riu thiini wa General Kasam Stadium tukabinyirire gatondu tukona atiriri gutene gucerekea gwatongoria guku thiini gicigo giki gitu gia gicugu. Ndamakani muno ni gukorwa ngukite ngecia no nyene mutongoria umwe guku na ndikikene ona kwa ndembe kindu no riu ndainuka na ng'aragu yakwa no batina thina tukona na ibinda ringi. Na kama kaunti tulipanga ya kwamba itakuwa wapi? General Kasam Stadium. We cannot change it. Tunaweza kuona nguvu yako kama unafikiria namna hiyo. Na kuna ofisi nyingi, hata kama unafikiria maybe kuna vikundi mbili pengine hawaelewani, iko ofisi ya county commissioner, iko ofisi ya governor, iko ofisi ya women rep, iko ofisi ya wabunge, iko ofisi ya kila mtu, hata ya polisi. Si uende pale. Sasa ukija ati unakuja kuharibu sheria kama hii, utaendaje kweli? Utakuwa unajenga kaunti hii ama unaharibu? Kwa sababu watu hawa tu ndio bado watatumulika hapa tukimbizana, si ndio? Hawa tu si wengine. So how does it look like? So viongozi wakiwa na tabia. Riu tuhiuke kuria kaunti-ini ya Kiambu kuria atumia kuma matura-ini matiganite magomanite kiharo-ini kia Nduberi kaunti-ini ya Kiambu igongona-ini riria rihaririirio ni ceceni ya Inooro FM rikigomania ataramu aheani a motungata na atongoria. Atumia ni magite na mweke wa guthurimwo mirimu itiganite hatari marihi guthomithio maundu megie wonjoria na uigithia. Charles Gikuga wa Kariuki ari kiharo-ini giki reke tunyitanire nake atumenyithie maria marahanika mwena ucio.
toguo watariria ni ati guku ni kiharo-ini kia Ndumberi na ni kaunti-ini ya Kiambu kuria atumia othe magomithanitio muthenya wa muthi niguo to guthomithio no ni megukorwo nginya makiheo motungata matiganite ta guthimwo mirimu itiganite orodumwe na kambuni ingi inyitite kigomano kimbaru kuria megukorwo makirwo kuria magirwo ni guthomithia ciana ciao irio iria magirwo ni kuria kuria magirwo ni kunyua mai ma kunyua orodumwe na bengi kuria magirwo ni gukorwo makigithia ni maundu mothe megie atumia na kuoguo ono thakati mutige na thutha tukanyitana na murugamiriri wa ceceni ya Inoro FM hi makuiguaga niguo kimere ritwa cokio mere niki kiratumire muthaganie gikaro giki giatumia ni uhoro wa ma mundu gutoke kuga njitagwo gathagatanga wajiko wa gitonga noguo wagweta ni murugamiriri munene wa ceceni ya Inoro FM muthenya wa mothe twina gikeno muno wa mbere ndi mutumia ni tondu wa kungania atumia kuria guothe moimite muno kugu mwena wa Kiambu County moke tucemanie nao nigetha tugie na ihinda ria kwaraniria nao nigetha tumenye mathina mao na to uguo tu muthenya wa mothe ni tunyitanire na kambuni tiganite ona ungiikia guoko ritho mundu gwitwo gikunga ni ukuona he handu atumia maroka magathurimwo murimu wa kansa ya nyondo ona kansa iria ingi na oho twina marigitari matiganite twina rigitari ukurora atumia njira ciao cio ciari na maundu matiganite na oho twina marigitari ugukora kiaria uhoro wa mirimu itiganite mirimu ta diabetes hypertension yothe ni megukora magitaro muthenya wa muthi na to uguo tu atumia ni moyo no horo wa kuigithia na koguo twina onjoria meguku aria megukora magitara atumia twina Dr. Paul Gevisho ogakane gaitu ga gwiciaria gakura kwa Inoro FM ona kene gukorwa agiuka nigetha atwire mutumia hi agikora na ciringi 10,000 ni ati agika aingi ao mera gugutire biashara ongiiga no ni turenda kurora murimi uyu munini uyu wendia karia gake agika ate na ciringi icio ciake 10 arikia kwendia na to uguo tu aini ni aingi muno ciro wa GP mundu gwitwo Joyce wa mama goko no turefiririda na nikio wakirora twikirete nginya twarafa nigetha tutigire ati maundu maitu mothe ni mega ni thengio muno ni tukuria goko tutikwaga gia kuria Inoro ni muci wo tuginotana na koguo ni turetigira o mundu ona ungikiaga ukiria gikunga ndugukinyua tumai niguo thengio muno uguo niguo gukihana guku kiharo-ini kia Ndumberi ni ati atumia meyumiritie na namba nene no kwa ihinda riri magakorwo makiheo nabathi ya gukorwo magithiururuka tenti-ini kana hama-ini iria iguku niguo matigirire ni mathoma ni mamenyithio ria muico marikia mau mothe ri maingire hama-ini haha mwena uyu wako niguo mahote gukorwo makigomorwo na kwaririo na gutarwo maume guku marioge makiria na riu ngwaria na amwe atumia aria mokite guku niguo manjire hihi meguteithika na njira iriku na mundu okire kuyira ki gitagora hahua boy wa Kariuki kana Mrs. Kareithi gwitu ni rari na ngukite guku tondu ni twititwo muno ni Inoro na nitungaga Inoro ni kuo mucii ona njiguite ni ironoriteta na kaba nyunike ni ndathimwo pressure na ni thimitwo sukari na ni ndona insurance ya mathiko na ni ndakena muno hari maundu mangi wacera hama-ini icio guo na kuria ungitwara mwana waku athomera ngiuria ukihaka cukuru na ni ndona rangi na ndaheo maratathi na ndawero kamwo wega ni ndona cukuru ya music so ni ndakena muno thank you amen asante hamaritwa njitagwo Damaris Wanjiko wa Karanja kuma Rimuru Ngarariga na njukite guku Kiambu ni tondu wa Inoro na ni ndaiguire mena mutaratara mwega ni tondu wa kurora check up ya atumia ni tondu wa cancer iria ikoragwo igituthinia na hindi iria yathondekwo tene ni thondekekaga uguo nikio njukite ni tondu wa muthenya wa muthi nigetha nyitanire na Inoro ni tondu wa mweke mwega maheanite ni urona ta atumia meguteithika na maundu mangi maingi tiga hihi o guthimwo na kurigitwo ni ndona kwina maundu maingi atumia mangiteithika namo ni tondu kwina department nyingi ciukite o tiga iyo ya gugithimwo cervix ya cancer ya cervix uguo niguo gukihuana kwa ihinda riri na handu-ini ha Inoro TV kuma guku ni kiharo-ini kia Ndumberi kaunti-ini ya Kiambu nie njitagwo Charles Gikunga wa Kariuki
Thegio gikuga ni ripoti njega. Family imwe kuma itura ria Antu Anduru tigania ya irathiro kaunti-ini ya Meru ni marakaira honge cia ugitiri imateithiririe gwetha mwana wao worire mweri umwe muhetuku. Kurerikana Eutychus Mutuma uria warutaga wira tauni-ini ya Nairobi orire akiuma wira erekeire mucie mathaa-ini ma thaa 3 cia utuku na kuma hau ndaigana kuoneka kana kunyitikana na thimu. Wangari Maria wa Muigana niwe wina ripoti ino. Ota aciari aingi aria ciana ciao cirutaga wira kuraya na mucie, nyina wa Eutychus Mutuma ari itura-ini ria Antu Anduru Karama kaunti-ini ya Meru ehokaga thimu iria munyitithanagia na muruwe ari mairo nyingi mucie-ini munene wa Nairobi. No tariki 11 mweri-ini muhituku wa kenda, nyina wa Mutuma ageria kuhurira muriu thimu ndaigana kumunyitia, undu uria wamwikirire wagagu. Nilimpigia simu Monday nikamkosa, Tuesday nikamkosa, Thursday nikamkosa, alafu siku hiyo ingine nikapiga simu nikamkosa. Kutoka hapo nikaenda kwa yule alikuwa ameajiriwa na yeye, nikaenda kwa mboma yao, nikachukua simu yake, nikampigia, nikamuuliza, akaniitika. Hiyo kijana waliandikwa na yeye, akachukua simu, tukaongea na yeye, nikamwambia Mtuma ako wapi. Akaniambia Mtuma ajuko kwa kazi, hatujui kama ako wapi. Akaniambia tunafikiria ako huko nyumbani. Na nginya umuthi uyu Eutychus Mutuma mwanake wa ukuru wa miaka 27 ndoikaine kuria ari. Mtu anaitwa Kaberia anaenda kukaa na yeye, tunampatia akiwa babake, na saa hii hakutuambia mahali yako. Tunaona tu hii mambo ni mambo iko hapa, ukweli unapotelea hapa. Tumehusunika kwa sababu atupati jawabu ya hii mambo yote, hatujui Mutuma ako wapi. Tumekuwa hata kukula hata kukaa imekuwa tu ni kama kuomboleza kwa sababu hatujui ni nini inaendelea. Tariki 10 guo Mutuma onekire rita ria mwisho kuria arutaga wira, na kuringana na urio mwandikite wira ni umagarire mathaa-ini ma thaa 3 cia utuku erekeire na mucie. No na kuri uguo family ni onanitie kwaga kuiganira na uhoro uyu, makiuga gutikoretwo na utheri wa maria mahanikire muthenya wa mwisho uria Mutuma ari wira-ini. Hatuna imani na yeye kwa sababu waliongea na huyo walikuwa na huko naye, wakasema ati hii CCTV ifunguliwa, na kutoka wa sasa CCTV haifunguliwa. Wamesema CCTV ya huko mtoto amepotelea imekuwa imeharibika, na sisi hatuna amani na yeye kwa sababu hawakuenda na mtu waone kama CCTV imeharibika. Sasa sisi ndio tulijua hata kabla yeye anajua, lakini kuna kitu kingine iko hapa, ati yeye alienda kuriport before 24 hours. Bora huwa anatuuliza kwanza kama ako hapa, ndio aenda kwa polisi akaripoti. Thengia wa thabari nyingi ceceni-ini cia borithi, mathibitari-ini na kungi kuingi mationete ona kamweneni ka mwihoko kegie kuria Mutuma angikorwo ari. Tunaambia serikali tunaambia serikali itusaidie, kutoka MP, MCA watusaidie watuone hiyo maneno ya mtoto wetu, watusaidie. Tunaomba Bwana Kindiki atusaidie haya mtoto, mambo ya huyu mtoto atusaidie. Serikali ndio iko na mkono mrefu, tuone huyu mtoto mahali yako. Riu family no iraikara icuthiriirie na thome ihokete muthenya umwe mwana wao ni agacoka mucie. Ngiribotera Inoro TV, Getu Wangari Maria wa Muigana. Muhoko witu ati Mutuma ni ekuoneka nigetha family yake icokwo ni thayu. Tugithie na mbere, gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki ni atitirithetie ati thirikari yake ndegutigithigiria bara ya uhuthiri wa njohi cia ibango na ndawa cia ndugugio, kibarua kiria augite ekunyitanira na ruhonge rwa wathani wa matura. Agitongoria mambura ma thiguku ya mashujaa kiharo-ini gia Kairuni mwena wa Mara, Muthomi augite ati unyitaniri
kambĩini-inĩ ĩrĩa ĩrĩga kũrugũrio nĩ mũnini wa president Rigathi Gachagua ya njohi ici nĩ ũkoretwo na umithio kaunti-inĩ ĩno kana ũgĩcũngĩrĩria gũikio ngono kwa mũthondeki wa njohi mũnene na wĩuge Tharaka Nithi. Commissioner wa Tharaka Nithi Wesley Koech augĩte atĩ umithio wa kũhukia njohi kaunti-inĩ ĩno nĩ kĩonereria kĩa makinya marĩa mangĩtacũkio wona ikiro cierĩ cia thirikari cianyitanĩra. Mimi tunapata amelala pale kwa sababu hakuwa na ruka ya ukweli, alikuwa na ruka ametumia kitu fulani. Ile kazi tumefanya kumaliza pombe katika Tharaka Nithi County is bearing fruits. Hiyo ndio sababu unaona wananchi hapa leo wametulia. Ulikuwa unakaa kidogo unaona waanza kuchomoka moja kwa moja. Saa hii tuko soba. Na leo tulisoba tunafanya kazi ya wananchi, ni kazi ya Mungu. Si namna hiyo? Mimi naomba tuendelee hivyo hivyo. And we will see fruits of our labor. Naomba kwamba tuendelee kushirikiana, tufanye pamoja ili tuweze kuzindua ekonomi ya kaunti hii, kuweza pia kuwatoa vijana wetu katika ile janga ambayo ilikuwa inatupata. Na nina furaha leo kwamba tumefanya sherehe na sijaona mtu hata mmoja ambaye anaonekana kuwa amelemewa na pombe. Na hivyo ni kuonyesha kwamba tumefanya progress. But hata hivyo bado tuko na mengi ya kufanya kuhakikisha kwamba kaunti yetu haina janga ya pombe. Aciari nĩ moritio gũikara hakuhĩ na ciana ciao na kũmahe motaro makĩria arĩa marorete gwĩka igeranio cia kĩbũrũri. Akĩaria hĩndĩ ya kũnyagia ũteithio wa indo cia gwĩka kĩgeranio kũrĩ mathukuru mwena wa Embakasi, mũmbunge wa Embakasi ya gatagatĩ Benjamin Gathiro Mwangi orĩtie arutwo mekĩrĩre kĩo mathomo-inĩ kuona nĩkĩo bungũro wa mũtũrĩre. Arutwo marorete kwanjĩrĩria gwĩka igeranio ciao. Where parents are not able to buy everything that a child need, we give each and every candidate in class 8 and in grade 6, we give them a geometrical set and a crib board to ensure that no kid will be sent home to look for those materials that they require when they are doing exam. My message to the parents: give the kids, your children, maximum peace, pray for them, encourage them. I know they will perform well. You can see by yourself, they have been awarded the clipboard and the geometrical set. And we want to thank God for our MP. Mimi kama mzazi na nikiwa na mtoto wako class 8, na wa wish all the best na wawe na wakati mzuri wakifanya exam yao. Nĩtwacokereria nĩ ngatho o rĩngĩ nĩ gũthiĩ na mbere gũikarania na ithuĩ tũthiĩ na mbere na mohoro marĩa tũrĩ namo. Aikari a matũra ma Kĩmũgandũra, Juakali, Mũramati na Kajiado kaunti-inĩ ya Laikipia arĩa mahutirio nĩ mwaki gĩthaka-inĩ kĩa Lolldaiga mwaka-inĩ wa 2021 kũrĩa mbirarũ cia Ngeretha ciathomagĩra marathingĩrĩria kũrĩhwo hathara ĩrĩa yamatũngire ya mathĩna ma ũgima wa mwĩrĩ o hamwe na ya nyamũ kũingĩra mĩgũnda-inĩ yao. Marathingĩrĩria thirikari ya Ngeretha kana maramenereria thirikari ya Ngeretha nĩ kwaga kũrũmbũyania na mateta mao kuona nĩ arĩhire mwene gĩthaka gĩkĩ ũrĩa wacokire kana kumbũra na gũcoka kwao Ngeretha, no o matirĩ mona kĩhoto kĩao ta ũrĩa Wangũi wa Mwangi aratarĩria. Nĩ mũcemanio wa aikari a matũra ma Kĩmũgandũra, Juakali, Mũramati na Kajiado, amwe arĩa mahutirio nĩ mwaki ũrĩa wacinire gĩthaka rũnyanjara-inĩ kĩũmbe rwa Lolldaiga mwaka-inĩ wa 2021 magĩthingatithia kũrĩhwo hathara ya maũndũ marĩa mamatũngire. Kwa yale alitendeka pale yote ni mambo makubwa sana na inajulikana hii wazungu ambaye alitenda hiyo mambo kupiga mabomu hapo na watu wetu wakaumia. Hata mimi macho yangu si mzuri na ndio unaona tumia hata maglasi ovyo hizo. Tulienda kusima moto macho yangu kadhirika zaidi. Sasa niko na shida ya macho sana sioni. Manathitangĩra thirikari ya Ngeretha kwaga gũkorwo na wendo wa kũmarĩha kuona nĩ yarĩkirie kũrĩha mwene rũnyanjara rũrũ ũrĩa warĩ mũthũngũ na agĩcoka kwao Ngeretha. Atuambia tulete medical records. Wale ambao wameweka claim pale ambao walisajili ni watu 7,000.
medical record ile kuna pesa kidogo sana ni 7,000. Kutafuta hiyo mambo ya GPS code tuleta survey hapa ni 10,000. Hao watu wote kama wanaenda kutafuta hizo vitu sasa wameitishwa ni milioni 130. Hiyo pesa mtatoa wapi? Huyu mzungu mwenye hii kichaka Robert Wells walimlipa na akauza kichaka akatoroka akaenda England. Tumefuatilia yeye huko, alienda akanunua mashamba gali sana. Sasa swali langu kwao ni hili. Kwani Robert Wells yeye hakuadhirika vile sisi tuliadhirika? Wakalipa yeye, hawakupeleka yeye kwa AGLC na sisi wanatusukuma kwa AGLC. Marauga na thirikari ya bũrũri wa Kenya ndikoretwo ĩgĩkĩrĩra kũmateithĩrĩria gũkinyĩra kĩhoto kĩao, no makĩhĩta kwaga gũkua ngoro. Uamuzi wa jaji ulisema twende IGLC tukaongee tusikizane mlipwe. Hivyo ndio IGLC ilisema. Lakini ikasema pia msiposikizana kwa IGLC twende mediation. Kesi ya Mau iliisha na mediation, watu wakalipwa. Kesi ya watu ya bomu ilifanya na mediation, watu wakalipwa. Wale wa mama walinajisiwa huko Samburu, iliisha na mediation. Ni kweli Kuraru? Hiyo ni kweli. Ilifanya mediation. Sisi sasa tunataka kuanza hiyo mediation. Wanasema zaidi ya 7% of total MOD contribution ya greenhouse gases ziliweza kutoka katika hiyo moshi. Moshi ambayo ilijaa na hewa iliyo sumu, maana ya ile mabomu wamepiga huko. White phosphorus wamekuwa wakipiga huko, ambayo iliweza kuchomeka na inazidi kuadhiri hawa wananchi. Kwa hivyo tumesema wakati ambapo huyu mfalme anakuja, akuja na pesa yetu. Mwaki uyu uria wacinire ikaitanyiheire 10,000 cia githaka giki kia Lolldaiga kwerekanaga watithurio ni mbirarũ ici cia Ngeretha ire mathomo-inĩ mao, undu uria mathing'ĩrĩirie marenda uthuthurio niguo uma umbuke. Ngiribotera Inooro TV retwa ni Wangui wa Mwangi. Thegio wa Ngui. Mwahu wa uteti kuma Kajiado kana kaunti-ini ya Kajiado maugite matiragwa mito-ini yao ya kubakia makia uteti kia ndũrĩrĩ cia ukabi. Matongoretio ni gavana wa Kajiado Joseph Olelenku atongoria maugite hari na bata wa kũgĩa kĩama gĩkĩ nĩguo gũikia mbere mũgambo wa rũrĩrĩ rũrũ metha-inĩ cia matua ma bata ma bũrũri megiĩ ũkũria na ũthii wa na mbere, ta ũrĩa Wangari Maria wa Mũigana aratarĩria. Ona thengia wa gũkĩrĩrwo kwa methugunda ma gũthondeka kĩama kĩa ũteti kĩa ndũrĩrĩ cia ũkabi-inĩ, ateti arĩa makoretwo magĩtongoria ndereti ĩno makinyĩrĩirie no megũthiĩ na mbere na kwarĩra mĩbango ya kũmba kĩama gĩkĩ. Hii nayo lazima tutakuwa nayo. Hatutatishwa na mtu yeyote. It is unstoppable. Chama ya jamii hii wakati yake imefika. Ni mamenereirie arĩa marokĩrĩra ikinya rĩrĩ makĩmoria matĩye gatiba ya bũrũri ĩrĩa ĩheanĩte wĩyathi wa ciama nyingĩ. Saa hii nikionekana nikiwa na minister fulani, CS fulani anaenda kuwa threatened. Nikionekana nikiwa na PS fulani anakuwa threatened. Na ni mfanyikazi wako wa serikali. Naomba tafadhali Mheshimiwa Rais, wewe unajua kwamba unaelewa. Tuliza mtu wako wa ofisi. Na ukiona hiyo kazi ya serikali imekushinda, then resign, leave the civil service and then come kuja tunyoroshane huku kwa ground. Lakini kama umepewa kazi ya serikali ya heshima ya kitaifa mpaka ukue in a very high position ya serikali, hapo baki fanya kazi, fanyia president kazi na uache kuja kutukoroga hapa chini. Atongoria maugite kwa ihinda iraya ateti a kuma ũkabi-inĩ mehocagia ciama-inĩ ingĩ iria maugite cikoragwo ciũmbĩtwo nĩ kabira ingĩ na kaingĩ methagwo macihũrĩrĩrie na maimbaimbie gĩkabũ gĩa kura, ĩndĩ thutha-inĩ makahetwo rwere-inĩ gwakinya nĩ matua ma bata. Ngiribotera Inooro TV, Getu Wangari Maria wa Mũigana. Rĩu tũmũrĩke cia mathako
coach wa tene wa timu ya Bururi Harambee Stars Sami Omolo Pamzo oretie iheo cia airetu na tarada uthakaine kana uthakine wa mufira wa maguru cithie na mbere na kunyitirirwo. Omolo uria waretie hindi ya bitika cia mufira wa Talanta Mtaani tournament kiharo-ini kia Ruringu kaunti-ini ya Nyeri augite iheo ici kaige ni ciuragira ni kwaga kuramatwo. Bitika-ini icio Talanta Mtaani tournament Nyeri timu ya Rware United rahurire timu ya Black Stars bao imwe gwa kibugu na kuhota bitika icio na maratugwo na shiringi 100,000. No tuteithio at least nigetha tukorwo na handu haraya no tiguthakira o guku mashinani no menya at least tungikorwo na support ya handu tungithie kindu ta division 1 kuheshia na ici under age under 24 platform mahote kuionania na nituona ati haha atiriri kuna talent Nyeri, si ndio? We have a talent in Nyeri, but we ask the government and sport stakeholders to chip in. Unaona wasichana, hii ni talent yenye iko hapa yenye ijakuwa discovered. Na kwa kupitia hii tournament, I'm proud kusema I have a talent that I can expose to the all other counties. Ukiangalia wale wasichana vile walikuwa wanacheza leo, unapata kitu tu ile maybe wamekosa ni kusaidiwa kwenda mbele. Manake wakipewa hiyo support then unapata wasichana watakuwa naenda mbali sana. Riria anake kana ile tumatida huko kiwanja magithaka matigiota guthima undu-ini macio nikio turenda muno kunyitirira mbeu njithi ithuĩ ta atongoria Nyeri ni tweruteire na muno tukenda guthondeka mawatho twendekithie iwanja ithondekwo standard ya iguru to ni ukuona ciana na igithaka guku kiwanja kuona ti standard njega no ciana cina talent njega enge promote na nikio turaugire Talanta hela turauga ati ona ciana ingithie na mbere na guthaka nitukuona mundu agithukuma kuma na kiheo kiria ari nakio na maundu macio ni mureta gukorwo tugikuria. Rifotio ya mathako kuma kaunti-ini ya Nyeri niyo gututirihira mohoro maitu ma inoro miaraho muthenya wa umuthi. Tugucokeria ngatho muno ni undu wa gwitikira kunyitanira na ithuĩ ithaa-ini riu rigima tugikumenyithia uria bururi uikaire. Ngatho cia mwanya handu-ini ha aria othe mahotithia umemerekia uyu tukwendithirie miaraho miega. Ni njitagwo Harun Njoroge wa Maina, riu tucemanie ciehanda inoro hwaini thaa ĩmwe.